kera kabaye imibare ikomeye cyane, imibare y'abaguye mu iturika ridasanzwe ryabereye mu mujyi wa Bujumbura, n'ubundi ryabaye mu gace ka Musanga mu nkambi ya gisirikare y'igisirikare cya Burundi FDNB. Bamaze kuba bajya hanze, imibare yabo yakomeje kugenda itangaza abantu benshi, ariko ikanabatera ubwoba. Nyemerera mwikaze muri aya makuru uri buze gusangamo byose byimbitse kuri iki gitero ndetse n'iturika ridasanzwe ryabereye muri iyi nkambi ya Musanga. Amakuru nk'uko twabibabwiye, hari ejo kuwa kabiri n'ubundi byose nibwo byatangiye kuri 31 mwaka wa 2026. Rero ubwo hari mu gicuku nibwo byatangiye kugaragara yuko habaye iturika ridasanzwe muri iyi nkambi ya Musanga, ariko haza imibare y'abamaze kugwa mu iturika ridasanzwe ryabereye i Bujumbura, ariko ni iturika ry'igitero cya drone kamikazi yagabye ku nkambi ya gisirikare mu bice bya Bujumbura n'ubundi mu gace ka Musanga. Nubwo leta y'u Burundi ikomeje kubihakana, ariko mu ngingo ragenywa, mu ngingo ndi bukomeze kuguha, nuko ari iki gitero cyagabwe kandi cyateguwe. Rero imibare imaze kujya hanze iragaragaza nibura ko abantu barenga 13 bamaze kugwa muri iki gitero, ariko n'abandi bagera kuri 40 bose baje kuba bafungwa, harimo n'abasirikare bakuru. Byaba byagenze gute kugira ngo iturika ridasanzwe ribe, ariko abasirikare bakuru baze kwisanga bafunzwe? Ibingibi nibyo bituma imitani nongera kubwira ko iki ari igitero cyabaye, igitero cya drone kamikazi cyatatse buno bubiko bwa gisirikare bw'ingabo z'u Burundi FDNB. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu murongo mu Rwanda, reba ngo handitse kuri subscribe, ukande kuri like, n'igitekerezo cyawe urakinyuza muri comment. Reka mubwire ngo ikaze muri aya makuru yacu. Ejo kwa kabiri nibwo natangiye nkubwira inkuru yuko mu gice cy'u Burundi, cyane cyane mu nkambi ya Musanga, habereye iturika ridasanzwe, inkongi y'umuriro bavuga ko yatewe na muyagankuba cyangwa se umuriro w'amashanyarazi. Byavugaga ko wateye muri depo yabikwagamo intwaro cyangwa se ibikoresho by'ibirwanisho by'igisirikare cya FDNB, ariko makuru yarahari neza nuko byatangiye bivugwa yuko cyaba ari igitero. Bamwe baturage bavuze neza ko banabonye ibyitwa drone mu kirere cyo muri aka gace ka Musanga, mu gace ka Mugere. Ariko nubwo ibingibi byamaze kuba, no kumvugizi w'ingabo z'u Burundi Gaspard Baratuza yaje abihakana, avuga yuko ibingibi byatewe na sirikwi isanzwe, ariko amakuru yarahari neza yizewe nuko ibi byari bitero bya drone kamikazi. Gusa aka kanya sibyo nje kukwemeza, kubera ko ngiye kubwira amwe mu makuru agezweho aka kanya, cyangwa se amwe mu makuru ari kujya hanze muri aya masaha. Iyi nkongi rero yatumye ibisasu byinshi biturika, bikarenga n'imbibi bikajya mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nibura bivuga ko ibisasu byaturitse bikagera mu birometero birenga 5 byose, kandi ari mu bice bituyemo abaturage. Byanateye umwotsi ukomeye cyane. Abaturage bavuga ko nibura abaturanyi babo bamubonye bamaze gupfa ari 4, bagera kuri 4. Ubwo icyo gihe ejo hari abasivile 4, ariko kugeza ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi FDNB batangaje ko abagera kuri 13 bose baje kuba bahasiga ubuzima, benshi bavuga ko ari abasivile, ariko nanone abarenga 57 bose baje kuba bakomereka. 54 ni abasivile, ariko 3 bo akaba ari abasirikare. Hari amakuru avuga yuko abishwe abagera kuri 7 cyangwa se banarenga bakagera kuri 13 babaga mu nzu y'imbohe iri muri Pimba. Abangaba rero akaba ari bo baguye muri gereza, kubera ko iki kigo cya gisirikare cyari cyegeranye cyane n'iyi nzu y'imbohe cyangwa se iyi gereza. Amakuru menshi rero
akaba ariyo dukomeje kubona abaturage bavuga yuko bangirijwe bikomeye cyane, haba imodoka ndetse n'inzu zabo bitewe n'iri turika rikomeye cyane. Gusa ibi ngibi byose nubwo byabaye, nubwo tuvuga uko bimeze, nubwo tuvuga amakuru ajyanye n'ukuri n'ubutasi no ku kibuga cy'imirwano, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB Brigadier General Gaspard Baratuza we yavuze ko ari impanuka y'umuriro mu bubiko. Gusa ukibaza uko impanuka mu bubiko yaba, ariko bamwe mu basirikare bagera kuri 40 bagafungwa. Ibi ngibi bigahita biza bitanga igisubizo yuko ari igitero cyari cyateguwe, cyangwa se ari igitero cyabaye gikoreshejwe drone za kamikazi z'ubwiyahuzi zikareba intego y'ububiko bw'intwaro, dore yuko bavugwaga ko buriya bubiko bw'intwaro harimo ibisasu bikomeye cyane ndetse n'ibirwanisho by'igisirikare cya FDNB byari kuzahangana na M23. Dore nanone yuko mu minsi yashize M23 yatangaje ko igiye kujya isanga drone aho ziri, rero abantu bagakomeza kugenda bihuza gutyo, ariko hashobora kuba bifite n'icyerekezo cyangwa se ukuri kwa nyako, kubera ko ni ibintu byumvikana cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ntiyaripfanye, kubera ko yihanganishije abishwe abishwe rero ni accident, yihanganisha imiryango yabo, kandi yavuze ko Uburundi bufite ubushobozi bwo kwirinda no kugumana umutekano. Ibi ngibi nabyo mu byo yavuze bitabyongera bikagusubiza ko ari igitero, kuba perezida yavuze ko Uburundi bufite ubushobozi bwo kwirinda no kugumana umutekano. Ibi ngibi ntago yabivuga mu rwego rwo guhumuriza abantu habaye ari accident isanzwe yabaye. Njye nakubwiye ngo ndajya nkuha ingingo ku yindi kuri ibi ngibi. Rero mvuye ku byo nakugije mu kiganiro cyatambutse, reka nkubwire n'ibi ngibi by'uko by'ibi ngibi perezida yavuze ikomeje kugenda avuguruzanya n'uwitwa Baratuza uvuze ko iyi ngiyi ari accident y'umuriro w'amashanyarazi. Perezida we akaza avuga ko Uburundi bufite ubushobozi bwo kwirinda no guhamya umutekano, bivuze ko ibi ngibi ari ibitero nabo babimenye mu biva mu makuru y'ubutasi. Reka nkubwire ngo nahangama nsoje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisaze kuri Umuyobozi mu Rwanda, kanda kuri subscribe kugira ngo ntuzacikanwe amakuru yacu ubutaha. Reka nkubwire ngo ciao ciao.